Mainta de oración y meditación. Pone Dios na primer lugar. Junto con Shornison Martina. Nos textos de meditación para hoy tawarduanya en Juan capítulo 14 versículo 1-3. Ito bisa, no laga vosso corazón vida intranquil. Quered en Dios, quered también de mí. Tin casa de mi tata, tin hopi lugar de pipa. Si no tawata asina, lo me avisa vosso. Pa sombra mi tabay pa preparar un lugar para vosso. Y ora mi pai y preparar un lugar para vosso. Lo me bin a trove e recebi vosso cerca mim. Pa caminhar a mitad, vosso também porta. Mi amigo e amiga, me tano que corajabo awe pa aguanta tiki más. Tiene pouco mais paciência, não entregar, não cair em desesperação, pa sombra pronto, turbo lucha acaba. Mi saco bota passando em assina tanto prueba e bota desejar para o Jesus vir e para o Pai cune. Pero aunque ainda Jesus não vini, a promessa está segura. Pronto, lo bota den e hogar prementi. Quizás bota cansado de guardar e esperar para Jesus, pero me que sabo que a venida de Jesus dá esperança bendicional. E lo sucede seguro. No laga o coração vida intranquilo. Querer en Dios. Láganos reza. Nos querido y buen Dios, danke pa e promesa bonita aquí. Tu na nos fe, pa nos tener duro na bo promesa nan, mas que kiko kubini de nos camina. Nos está seguro que pronto nos lo brazabo de eternidad. Da nos oración de en nombre de Jesús. Amén.